Pasukan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan sejumlah tank Ukraina yang hancur dan dibiarkan begitu saja. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu 22 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tank dan kendaraan tempur yang direkam berada di Kherson. Pasukan Rusia juga menunjukkan ke dalam tank yang berisi pasukan Ukraina yang diduga telah tewas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Selain itu, memasuki hari ke-241 invasi Rusia ke Ukraina, dilaporkan bahwa 6 orang terluka pada Jumat 21 Oktober kemarin dalam serangan pasukan Vladimir Putin di sebuah objek infrastruktur industri di kota Kharkiv, menurut sebuah post Telegram oleh Gubernur Regional Oleh Sinehubov. В районах населенных пунктов Дробышева Донецкой Народной Республики и Нововознесенской Херсонской области, а также 69 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах. Кроме того, поражены подразделения Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 8 пунктах временной дислокации в районах населенных пунктов Камышеваха, Запорожской области, Садок, Безыменные, Пятихатки, Херсонской области, Краматорск, Артемовск, Донецкой Народной Республики, городов Николаев и Запорожье.